Абы улуғын бачоттақ гражданина Суриятчы Сурналы Саха Республикатын культуратын өтілі Хулихате Николай Васильевич Слепцов абычанин тоғын сағырын Аллах тірәхіндері бердітлақтыры сылыстаты үттілер. Бүкіндерге улус кенегер белыгыраға Суриятчылар бюджетігер мемориальный досканы бүрілақты қаридылар. Урасылыгар абыйдар улу кейбит үбілейдәк сыла төбеспіті ордук керексебілләк. Ол күрдік үгістерәхін ұтылынна кini ата үйететелінне. Абыйчанинға мемориальный доска арылытыгар Суриятчы аяр үлетігер сүгірүйәтчілер, бір дойдулақтара, оскола үйеренәтчілері общественность мұхынна. Естін көрсүйіге Суриятчы олығы аяр үлеті сырдатылынна кini олыққа тардығытын үләға бірініләғын туғынан үгістіл етілінне. Бу терәһен Николай Васильевич Абычанин үтүятын үйетитер сыллак суруктак эдерчакка оголорга өйдөбүннүк бола сырыттынден уонна абыйлуха маннык бир биллер кихилактен биге кен туттабыт. Суриятчы төрөбүт төрүт бора кирес майыр. Кени бир дойдулактара истиңник үйерен долгуян туран улуу кихилеригер сүгүрүйен үйрүлерин үллехиннелер. Кени терибет Абычанин чанаңа ден майырга бар. Онна биге бет красылдан каламет бастыкы кылану бутын. Суруян, кохан суруян, кепсан суруян көрәтчүбет. Оны кини келен ол сумкаттан костан ылан, бер келен баран, бете туак дебитин, бете миненетин бихех атачче. Абыйбыт бир чулу ола Николай Абычанин жулурда хорсун саната, ырылартан ырхаттартан чагайбакка сыралах үлега ылсыбыт олого, нуротун муңура суактаптыра, эдер ытчаты итиге үтүө колобур болар. Кини аян үлелен қалларбыт, бай исқоғыннақ нәхелестібетін білер бит, үйеретер бит, ытчакка өйдетер бит, ыты кес бит болар. Екатерина Соломова, Саха телевидениета, Абый.